Prijatelji, v moji mikrovalovki se pripravlja najbolj slasten in največji hamburger na svetu. Tako so mi vsaj obljubili. Dokler ne zapiska, moramo počakati. Ko mi čakam, da jaz to ven dam, pa kaj si ti mal nor, ker sem že oren tlačen, veš. Dej, come on! Daj bo konc! Dal sem 5 minut, da se to orenk se greje, ker je bil mičkeno zmrznen. No, fuck! Ko nekaj čakaš, to je bolano, stari. To je bolano! La la la. Sej bo. What the fuck? What the fuck se je zgodilo s tem hamburgerjem? What the fuck? Mal je vroče, pa ko je tako mali? What the fuck? Kaj je to, stari? Tukaj ne moraš zrezati, da kamera pade, pizda. Kaj je to sploh? Se sir dober. Vse to ne moreš verjeti.